Bengi po kaya kayo ngayon, pakyabetala po king kakatamo kapag masusyan ding makatuking intensyon. Para king kapasalamatan ng apag marangle Marky Mall Branch, Lito and Lori Zapanta and Family, Radar, Proc 4, Proc 5, Cathekist, Call Me at CFC. Para king kapasalamatan king Aldoning Kebaita ng Aurora Reyes, Engineer Raul Ronquillo, Joel Ocampo, Jacob Sangil. Para king personal kayadwanan ng Bernie Ocampo and Family, Susie Yabut, Venjo David, Herminio Lynette Nucum and Family, Ted and Jovi Monasterio, Amor and Carmelita Bautista and Family, Arman and Mariette Nang, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Bernie Baby Henson and Family, Chad David, Feliza Arman Luktak and Family, Francis and Henebel Valencia, Patrick and Sara Gokinko, Eleanor Ventura, Rose Kapati, Leticia Wo and Family, Joy Espino and Family, Phil Janet Castro and Family. Para king malagwang kapaldana ng Rodelio Palo, Albert Songko, Almario L. Claudio, Lay Manalo, Susan Lacambra, Nelson and Nicole Tamondong, Teresa Gopez, Jennifer Manarang Canlas, Estrella Borja Fabian, Eller Vitug, Rosel Mendoza, Carl Haynes Torres, Geraldine Zapanta, Gloria Panlilio, Shell Lingad, Dr. Agnes Salvador, Orlando Castro, Maylin Salamat Soberano, Ernesto Dizon, at dingagang kakaluguran at kamag-anak amasakit. Para king alang-anggang kapaynawan ding kapatad tamong mayamong nabye, Josefina Santiago, Veronica Obis, Juana T. Kayanan, Janicia N. Razon, Rafael B. Villanueva, Attorney Adelaido Rivera, Dr. Romeo Galang, Higinia and Herman David, Domingo and Epifania Santos, Paulo Lagman, Maria Teresa Morales, Luciana S. Olalia, Marlita T. Gueco, Alejandro and Milagros Resurrection, Pedrito P. Batak, Charito David, Alfonso G. Manlutak, Raimundo R. Razon, Felicidad C. Villanueva, Marvin N. Joven, Fe Romero Cailao, Purificacion at Heriberto Gueco, Eli Tiger Lagman, Dr. Alberto Chinquanco, Vicente and Ellen Tantamco, Magno and Francisca Hipolito, Alex Resurrection, at din sa Blancaladwa King Purgatorio.
Talakad tapot ikan tatayang dalit apamuklat. Itamuing kayang balayan, ingkawan kayang papastulan, makatipon tamo, pasalamat tamo, kikilala, kayang kayapan. Kilagyon ng igpampo ng anak, panibanal ng Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antemori. maya pasisilim po. Maya pasisilim po amo. Pagmasusyan tayo po, ing kikatang Santa Misa, keting balen ng Ginoo. Ing balen ng Ginoo, para kayaya kayong panalangin. King balen ng panalangin. Karing panahon ng kaya tabalo na talagang burita mo. O nang kaya makalito, ing kabilyan tamo. Uling miyaliwa, ing burida rin tao. Dapat Jesus balo na ing balening igpa, balening pamanalanginan. Eya ba na komersyo o bale dareng mapanako hanapin kayong ebanghelyo. Kapatid ka rin panahon may kasalata mo, may kulang, mangyatang kapatawaran king Diyos, king kakatang kasalanan. Itangan po, magkumpisal ko, kin Diyos, amayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kung bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karin sablang Anghel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, kin Diyos, aginutam. ing Diyos sa may payang tuto, pakaluluan nakatamot, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, dala nakatangan sana kimbiel ang angga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ganakan tala po rin kakatang panalangin, ni kakatang intention kayong misang iti. Oy paming mayupaya, ipaintulot mong ingkalam ning biye, manatiling susulong kay kami. Ang awa na kesana ibat king kamatayan, painturo king kasalpantayanan, kapanayan at lugod. Papanatilian mo kesanang mabiye kang Kristo Jesus. Papanatilian mo kesanang magbante, manalangin at tapat king kayang turo ang aking bulalag na ning ligaya kaya kami. Itiadon mi kapamnatan ng Ginoong Jesucristo ng anak mo, ang mabibi at magari king kametong aning banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibat, king kadwalang libro ding Makabeo. Sinabi dari Judas at ding kapatad na, ngening simbutan na la ring kalaban tamo, munta tamo Jerusalem, banlinisan niya in templo, at ulitan in pangatagulaling na. Inya mitipon la ring sablang sundalos, at minukyat la kimbundok ning Sion. Kaybat itangabak ning kadwang pulot limang aldo, ning bulan ning Kislev. King kadinala napat apulot 8 banwa. Midawon lang sakripisyong makayagpang. King kautusan, king bayong altar, ning pidudulukanayin at telakadda. Inyang ding hentil pastanganan de in templo. Tegulaling de kambening kanta, apami pasalamat. Babagayan ding alpa at plauta at pompyang. Migsakabla ring sablang tao at simbande in Diyos. Uli ning tabumpe abinye na karela.
Walulang ngaldo, pigmasusyon, in pasibayong pamitagulaling ning altar. Kambening maragulatula, kabang magdalalangayin adurulukan. At ayin ning pamikakapatad, at ayin ning pamipasalamat. Pelamutyan de ing altar ning templo, karing gintong korona, at mga lating kalasag. Binayo dala rin pasbuldalan, at ding kwarto da rin pari, at dininan dalang pasbul. Mika maragulatula, karing memalen, at ing makarinayan, at ing kamarinayan da uli ring hentil milakona. Pikayari la kanita rihudas, at ding kapatad na, at ing mabilog a kapulungan ng Israel, king balang banwa, king panawunan ti kanita, pagmasusyan ing pamagtagulaling na ning altar, mong saya at tula, hilog na ning 8 aldo, magumpisa king kadwa ng 10 at 5 aldo, ning bulan ning Kislev. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Pupuryan mi indegulan ning kekanlagyo, o Diyos sa mayupaya. Pupuryan mi indegolan ing kakanlagyo, o Diyos amayupaya. Mipuri ka o Ginoo, Diyos ning Israel, api pumpunan mi, ngeni at anggamang kingalanganga. Pupuryan mi indegolan ing kakanlagyo, o Diyos amayupaya. Keka o Ginoo, indegulan, ingupaya, inglinang, ingligaya at ing tagumpe, pablasang nga tsubanwa at ketikinyato kekangan. Pupuryan mi indegolan ing kakanlagyo, o Diyos sa mayupaya. Keka impamanyakop o Ginoo, ika ing kakatas-katasan king sabla-sabla, keka magmula ing sablang pibandyan at dangal. Pupuryan mi indegolan ing kakanlagyo, o Diyos sa mayupaya. Ika ing sasakop ka ring sabla, at king gamat mo ing sikanan at ing upaya, at king upaya mo ing munyedegulan at sikanan ka ring sabla. Pupuryan mi indegolan ing kakanlagyo, o Diyos sa mayupaya. Talakad tapo ngeniban parangalan ing maya pabalita. Hallelujah. 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 Ako ing dalan, ing katutuan na tingge, alang malyaring miras king ipa, nunemo king kapamilatan ko. Hallelujah. 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 Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antemurin, pamamasa king may pabalita, agpang kang San Lucas. ligaya kaya ka o Ginoo. Lino bi Jesus king templo at penabi nala ring magtinda. Nga nakarela, makasulat, ing baleko mayaw siyang balening pipanalanginan. Dapat kayo, gewayan tukunangan dareng mapanako. Aldo tuturo Jesus kilub na ning templo. Burida ring pamuntok ding saserdote at eskriba, ading makatuwa na ning balen king ipapatere. Dapat ela manakit paralan ng makanano darapat iti. Uling ding mabilog a balen, time-tim lang makiramdam kaya, alalang buring asasalan sabyana karela. Ing may pabalita ni kikatang kaligtasan.
In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Dedicated. We do not really use the word dedicated anymore. Hindi na masyado. Ang uso ngayon, in modern practical thinking, we adopt what we call multipurpose approach. Multipurpose. Nyari yung lamesa, multipurpose. Pwedeng gawin mong lamesa para kumakain kayo. Pwede mong gamitin yung lamesang yon para siguro mag-cut ka ng mga damit, magtrabaho. Pwede mong gamitan yung lamesa yon para magkwaho. Dahil na dito sa Sapang Bato, uso yung kwaho. National sports, dito, kwaho. Pwede yung lamesang yon, pwedeng lagyan ng maraming mga gamit. Pwede rin yung tingnan yung telepono. Nung bata tayo, yung telepono lang. Ngayon, multipurpose. Paglagyan ng kalendaryo, schedule, notes, other forms of communications. It's multi-purpose. Kahit sa mga cooperative, no? Sa mga cooperative, noon may farmers cooperative, mayroong fisherman's cooperative, mayroong traders cooperative. Kaya lang, napansin ko noon, marami na rin yung multipurpose cooperative. Yung mga loans, kung minsan yung loan, housing loan, emergency loan, mayroong educational loan. Tapos narinig ko kanina mayroong multipurpose loan. There are many things that sometimes when we use the role of multipurpose, it loses its clear identity and its dedicated purpose. Alam nyo ba sa simbahan, ang mga gamit natin, they become dignified and they are holy because we use them for one purpose. Halimbawa, itong ating altar, table, lamesa ng ating sanktuaryo. Ito ay ginagamit lamang para sa Santa Misa. Hindi pwedeng gamitin to na parang for other purposes. Meron akong simbahan noon, nagmimisa ko. Siguro practical nga naman yung nag-design. Ginawang cabinet yung sa likod. Yung mga libro, yung mga basahan, yung mga lumang papel, nando doon. The dignity of our church is dedicated. Like atang simbahan natin. Kung minsan ang mga simbahan, pag binibless, when we bless the church, other than blessing, is the called dedication of the altar. Siguro sa mga ordinaryong bagay, okay lang when we use them for multipurpose reasons, pero nawawala ng kahulugan masyado, hindi mo na alam kung para saan. Kalimbawa, yung mga kanta, song, an ordinary song. The ordinary song becomes very special when it is dedicated to someone, di ba? Nung bata tayo, this song is dedicated to, parang ordinary song, pero yung sa taong parang binibigay sa akin ang kantang ito, nagiging mas mahulugan at mas mahalaga. Question. Ano sa Chinese yung pag nag-dedicate ka ng kanta? This song is dedicated to my uncle and to my auntie. Ano yun sa Chinese? Alam nyo? Hindi nyo alam? Tong kantang tong kay Chang at Chong. Chinese. Hindi, wala po. Hindi po kasama sa homily ko yun. Masyado kayong seryoso. Minsan, meron pong nagtanong sa amin, sa Men of Light. Parang, yung kamag-anak nila nasa Amerika. Yung tanong ganito, di ba po ngayon ang daming namatay? Tapos meron silang urn, yung mga namatay, wala na sa kabaong.
Kahit hindi po COVID, kumisan pinapa-earn for practical purposes. Alam niyo, practical, no? Hindi marami, hindi malaki, hindi mahal. Kaya lang ito po yung tanong, is it okay to keep the urn in the house? Okay ba ilagay yung urn sa bahay, sa altar? Okay ba yon? Sa totoo po, even the urns, no, they have a dedicated place. Ang tawag doon, columbarium. Doon nilalagay. O pwede naman, at sikora, kahit sa sementeryo, kung meron kayong lugar sa sementeryo, isama po ninyo. Siguro for some time, 40 days, o for sentimental reason, o nihananda yung columbarium, pwede sandali lang, temporary lang, pero dapat hindi nasa bahay ang mga urn. Kasi sa katagalan, bigyan ako ng halimbawa, no? May isang pamilya, ang kanilang mahal na tatay, naka-earn, magandang base, no? Nandun lang. Sa altar, sa bahay. Sa katagalan, parang isa na lang sa mga base nila. Sa katagalan, ordinaryo na lang. Kuminsan, nalipat-lipat pa ng lugar. Kasi matagal na dun eh. Parang wala ng reverence. And then after many years, it was just kept like an ordinary vase. Meron po silang bagong kasambahay, bagong namasukan na katulong sa bahay. At bago umalis itong pamilya, nagbakasyon yata sa Baguio, binigyan siya ng instruction. Please keep the house clean. Mag-general cleaning ka habang wala kami. Remove all the dust, alisin mo lahat ng alikabok dyan, and all the corners of the house. No? Gusto namin pagkabalik namin dito, malinis na. Siyempre, ito naman pong bagong kasambahay, papakita na masipag siya, malinis na malinis. Lilinis po yung bahay ni ma'am at saka mga anak. Ala naman pong alam yung kasambahay kung ano yung urn. Nakita niya, ganda-ganda ng base na to. Pero laman niya, alikabok, alikabok. Pinapatanggal sa kanyang alikabok. Ang ginawa nitong kasambahay, dala niya sa CR, nilalagay CR. Finlas niya yung laman sa alikabok. Finlas. CR. Tapos pilagyan niya ng bulaklak, tubig, para pagdating ni Mrs. at saka si ibang anak, magiging masaya. Itong magandang flower vase, walang alikabok. Ginamit ko na. Pagdating ng pamilya, nabigla sila, galit na galit. Tinapon si tatay sa CR. Alam niyo po ngayon, pag November 1, nilalagyan ng kandila yung kanilang CR. Kasi nandun yung tatay nila. Then nagbibiro lang po ako. Kasi even yung the urn, kahit abo na lang yan, the house is not the proper place. They have a proper place like a columbarium or the cemetery. There's a place for everything. Ganyan din po ang sinasabi ni Jesus sa templo. Mukhang sa templo, ginawa nilang multipurpose yung templo. Anong ginawa nila? The house of prayer is dedicated to God, and it is dedicated to prayer and worship. Yet it was converted into a commercial center. Ginawang lugar kung saan maraming nagtitinda. Mga scalpers and hawkers take advantage of the foreigners who have no access to the sources of offerings for the temple. Alam niyo yung mga scalpers, kunyari manunod ka ng concert, na late ka, wala ng ticket, pero sila bibili ng maraming ticket. Kung tigpa 500 lang yung ticket sa concert, kaya sa basketball, bebenta sa'yo 2,000. Kasi nandyan ka na, sayang, wala ka ng ticket. Bibilin mo yon kahit mahal. Yun yung access nila sa loob. Bibili ng maraming ticket. Yung sa mga dayo, yung mga naiwan, yung mga lalit, kawawa sila. Parang ganyan po yung ginagawa ng mga tauhan ng mga pari doon sa templo. Dayuhan, from Greek communities, from diaspora, from the different parts
worshiping in the temple, pagdating nila doon, binebenta nila yung offering of turtle doves, lambs, even bullocks, in a very high price. It is very unjust. It is disadvantageous. Kaya nga nagalit si Jesus. Hindi lang siya nagalit na the house of prayer was converted into a multi-purpose commercial center. It was also a place for injustice, taking advantage of the poor and the late and those who have less. Kaya sabi niya, you have converted the house of Father, the house of prayer, into a house of thieves. Masakit po yun. Kaya maraming nagalit sa mga taga-templo kay Jesus. Kaya in the long run, ipinapako siya because of that. And my dear friends, the temple is a dedicated place. Kaya meron tayong mga Knights of the Blessed Sacrament dito. Magko-confess sila ngayong gabi. May induct sila sa Sunday. Alam nyo, you are Knights of the Blessed Sacrament. A knight is a guard, a servant, somebody who will protect the house of God. Kung kayo tunay na knights, hindi nyo papabayang walang respeto ang mga taong papasok sa simbahan. Ito ay bahay ng Diyos. Bahay natin lahat. It is dedicated to God for prayer, for worship, for celebrations of the sacrament. Kaya nga, it's very beautiful. Saktong-sakto nagsimba kayo ngayon. Dahil ito ang magiging mission natin. Mahalin ninyo ang altar ng Diyos. Noon tawag sa atin, Knights of the Altar. And then it was focused on the Knights of the Blessed Sacrament. Di ba yung mga knights sa pelikula, the Knights of the Round Table, and the knights who protect their king. This is our role, to see the dedication of our church for our God, to honor Him. This is the dignity of our church. Kaya hindi natin papabayaan magtatapon ng basura o gagawing parking lot o gagawing lugar na hindi ninerespeto ang ating simbahan. I realize ganyan din kasi ang buhay ni Jesus. The life of Jesus, like the temple, it was solely dedicated to the Father. Ang buhay ni Jesus, ibinigay niya buong buo sa Ama. I believe, even po tayo lahat, living a dedicated life to God leads to a peaceful, fulfilling, and joyful life. Ito po sana ang ating mabuting balita. Let this be our life. Dedicated, hindi multi-purpose. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Talakad tamo po. Kingig pa, karing manibatan, king sablang bagay mayap, mitmong kapanaligan, ngeni, adwan tamo, ingkya katamong pamangailangan, at yung pamangailangan daling sablang kapatad tamo, king yato. Nga tapong makibat, Ginu, pakiramdaman mo, ing aklis, ning kaya kang balayan. Ginoo, pakiramdaman mo ing aklis ning kaya kang balayan. Para karing mamuntukan kin Santa Iglesia, pagkapilitan da sanang papanatilyan ing kabanalan at kagalangan, kilubding balen ang pipanalanginan ng Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ing aklis, ning kaya kang balayan. Para karing manimuna rin bansa, era sa maging sagabal, nune bagkus ilang manimuna king pamaglualo, pamanayos at pamaglarin karing templo ng Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ing aklis, ning kaya kang balayan. Para karing daralan kasakitan, ding ating problema king biye, ding miminalog, era sa kakalingwan, king mayandang atagpon, ing kasngawan, at kapayapan kilubding pisamban, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ing aklis, ning kaya kang balayan. Para kaya katangan, eta sa kakalingwan, king ding balen ang pipanalanginan ng Diyos, ila naman ding manimuna ng lugar pituturwanan, ipanalangin taking Ginoo.
Ginoo, pakiramdaman mo ing aklis ng kaya kang balayan. Ngani po, adwan tamo yung sarilitang kapagnasan. Oy pa, pakiramdaman mo rin kaya kaming kayaduanan. Deti sanang maging lang gabemi, king dalan pa inturo, king kaya kang kayarian. Kapamalatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing liturhiya ng Eucharistia. Gamat mi daralami aing kekem sarili baboning altar ning biemi pabanalan mong sadwat mi balang paninap pangis nawami balang isipan at daktan balang kaburyan at kapagnasan balang lugod at pakamal hinggamat mi daralami aing kekem sarili baboning altar ni biemi pabanalan mo sadwami. Malalain kayo kapatad, bandating kakatang daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayipayang tutu. Tanggapanan sana ng ginuwi ting daon karinggamat mo, king ikapurit kiligaya ng kayan lagyo, king kakatami kasaplalat ng mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, ilapit mo kay king kaligtasan, kapamlatan dareting ain adaralami, king kaya kang dangalan. Tanggapan mo sana yung ganap na sakripisyong binyemo kay kami, at panwanan mo kami ang timong makanano mong penwanan dingayin ng Abel. Itinganadon mi kapamlatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayungan, At kaya ka antimurid, yat nayor ang puso yu. makayat na no king ginu, Pasalamatan tayo in Diyos aginutam. iti karapat dapat at matulid. Tunay karapat dapat at matuliding pasalamatan dahang parati numan ka rin o igpa, Diyos king alangang at lubos mayupaya, king lugod kaya kayang lelangan ing tao, at inyang mi paintulid yang mi parusan king kaya kang pakalulu kaya kayang kinabos, kapamlatan ng Kristo ang giduming. Kapamlatan daring anghel at ing sablang santo, ing koro karimbanwa, mitmong kapag mulalan ng sasamba king harapan mo, ing siwalami, makisan metong sana karela, kabang dingmit mong tula, daralit mi kaya kang ligaya, ngamingan kakanta. Banal ka Ginoo, Diyos mayupaya, mit mo yang banwa, ating labwat tingke, kaligaya, Osana, king katas-katasan, Nuan yung daratang, king lagyo, ning Ginoo, Nuan yung daratang, king lagyo, ning Ginoo. Tunay ka pinbanal o igpa, igang panibatan sa blang kabanalan,
O linita pagparalampo mi pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyalang katawan at daya ning ginuming Kristo. Baya mi daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapit pepasalamat sa keka, piraso net binyane ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kanan niya, iti yung kanahong katawan, ami daon para kaya kayo nga. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan king waning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya nimbay talang hanggang tipan amibubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao. Banketa mi patawaran la rin kasalanan. Daptan iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan. I Kristo meteya, I Kristo mebyeya, I Kristo mabyeya at datang ya po. Inyang yeni gaganakan mi o igpaing kamatayan, pamanyubli ng mebyan ng anak mo. Deraon mekeka, tinapen imbiyet kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, impepalyarian mo kaming matampang talakad harapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, king ikami nga sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami ng tingmetong ning Banal Espiritu. Ganakan me o igpay, Santa Iglesia mo makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod, kambe ng Francisco, kay kaming Santo Papa, Florentino, kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, di hanggang malugod na susuyo, sa saw at magobra, para king kaya kaming kasalpantayanan. Lalong-lalo na, detang sasaw at susuyo, kay tiking parokyami, king Banal a Cruz. Ganakan mula naman ng kapatad ming pepainawan at manenayang subling miye, at ding sablang mayango abie, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya benang Maria, Birhen nindo ning Diyos, San Jose kayong esposo, ding sablang apostol at santo, tinupat king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purienda at paligayan, kapamlataan ng Jesucristo, kaya kang anak. King kapamlataan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutukagom ning Banal Espiritu, pupurienda at parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Diyos igpa, king palangin, at iro ng Jesus kaya katangan. Kami at subanwa, misamban biyahing lagyo mo, datangi kayarian mo, ipamintuan ding lubo, ket isulip antibanwa, mi pamintuan ilob mo, ing kakanan mi, ing aldo-aldo, ibye mo ke kami, ing aldo ngeni, ampon ipatawad mo ke kami, din sala mi ke ka, antining pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, mga mo ke pay sa ulting tukso, nune ikabuski maro. Ikabus mo kami o ginuki sa blang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ba't king kasaupan ni kaya kang pakalulu parati kay mikabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan,
king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kain kayarian ating kayupayan at ligaya manggaman king alananga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakon ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo po ang bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaning Ginoo, manatili sana kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Pasyag tapo, may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya ko. Kapayapan po kaya ko. Kordero ni Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, pakalulwan mo kami. Kordero ni Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, pakalulwan mo kami. Kordero ni Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, ibiyay mo kaya kami kapayapan. Nyo yung kordero ning Diyos, nyo Jesus sa milalako king kasalanan ning yato, nuan la ring mayawos king apunan na ning kordero. Ginoo, ako matangpang tanggap kaya ko, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Espiritual na pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king at king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, may giking sablambage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapat paulinan ni ngening pinandit, era kaatanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at ka rin, at pakisan metong keng lubusan ning sarili ko kaya ko. Emo sana'y paintulot kapilan man, imikawani ko kaya ko. Amen. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, king lugod mo at linga. Salamat, ipakamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po. Para kimbe apay kalog mo ke kami. Pamangan mi aldo abye mungan. Tudangan mi palan mi, anumaning kailangan mi. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, king lugod mo at lingap. Salamat, king pakamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po. Para kimbe apig kalug mo ke kami. Pamangan mi agmagmo yemangan. Tutangan mi kay malan mi, anumaning kailangan mi. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, king lugod mo at lingap. Salamat, king pamamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po.
Oratio Imperata. O mapamakalulu ang mapagmalasakit tayo bami, lalapit kami kaya kaniting masipit na pamangailangan mi. Adwan mi kaya kaing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19, amigdalang dakal akasakitan kaya kami, at may kamate ng karing dakal na tao. Adwan mi ngeni kaya kaing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yat me kaya kaming makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at pasulungan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin nila ring mamuntukan ming pambansa at lokal, para king kapakanan daring memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin nila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuwiulo karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalang malmulang kalawsan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili lo, king pamaglingap karing masakit. E mula paboran miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi Lord at ang miyawa no, kumayat na lasanang malalagwa. Ingatan mo Lord at ang lilingap karelo, pagkalaman mo lang alanganggang kapaynawan at ang miyango na biye. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayo na kami king pamagbayong lub at kabanalan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. talakad tamo po. Manalangin tamo. Oig pa, sumulong kesana king lugod, kapamlataning Eukaristiyang pagmasusyan mi, king balang kaganapan king Ginoo, Yesu Kristo ang mabibiyad magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayongan. At kaya ka antemurin. Bendisyonan ako ning Diyos, bendisyonan rin kaya kayong familia. Kilagyo ning igpa, poning anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Kaya katang misa midawon umeta mo king kapayapan. Salamat king Diyos. Palayan at talatuki, palayan namin tuburan, palayan na inaos mo, palayan namin lilimo, palayan mo o Ginoo, kekatang pakayapan, kekang palabungan, kekang pabanalan. Dakal po salamat kare